Naki arpuwa ingot kinong ilak kai siat sulai kibana kani ke jela Meghalaya hadu khat arngot naki kilayo khor takma hagaje kop jong ka Fort North East Zonal Shooting Championship kabra long nadu ka arpra terek unailar hadu ka lai terek unailur hadimapur jong ka jela Nagaland habakran hakilat pathai khobor hanin ka sngi ka praterek unailur ha Shillong Press Club kinong ilam jong ka Shooting Association of Meghalaya kilapan pa ba ka jela Meghalaya karan bon kisamla kibran sap hakani ke jaji lek kai bat kibran kalawai ban kieru Handai ka syong ruah ka sorkar ban kersan ban aga jing dong kam jongki kam tam ka jaka ban pentebet yaki namar kumba kalong menta haba kini kisamla kila yeshi menta hakum kini ki jekop ka Shooting Association of Meghalaya kan hak ban pan jaka na kitnat sipai na ka benta ban pengkrea yaki syawe kinet sekini ki jekop na ka jela Meghalaya kinong ya set sulai ki balalaj simenta hakini ki jekop balalong hadimapur na ki arpuwe ngon prangot ki deki kentai bat kharlai ngot ki sendrang bat baro kini ki dai ki bahap dang khanreu hadu lai pu asnam karta kat ba na ki khar arngot ki bela job bat yo takma pat lai ngot ki ken thai kasi bat na pedang kini khar arngot baro nreu ngot na ki layo ek takma ksiar sangot ki bela yo ek takma rupa bat arngot ka takma rno kini ka team na Fort Meghalaya kala kan chop yo prangon ki longkmi senior junior bat youth nanta bat nginadon ru ki shimra ki longba kharai tega jingo medal baro nak kepalayo kami Meghalaya kalau nani jela fair kalau ke Manipur ke yo lai fundrio ke Assam ke Chok lai buat ni betul Meghalaya a minong kedang ke lai Mizoram ke fundrio Nagaland yo lai di inong ile na Meghalaya ki lala rupan bu i record mai ban break i record haki santli ki kategori